Ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyihanganishije umuryango wabuze abana batatu ubwo umuriro wagendaga ugaruka ku iki gicamunsi kuri uyu wa kane. Umuriro waje kugenda ugaruka utwika inzu hahiramo abana batatu. Akarere ni aka Nyarugenge, umurenge ni uwa Kigali, akagari ni aka Nyabugogo. Ubwo REG yihanganishije umuryango wabuze ababo, ndetse REG yongera gutangaza ko umuntu wese uzagerageza kunyuranya insinga z'amashanyarazi uyu nguyu nawe inzu yiwe izashya. Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. REG yatangaje ko umuriro uri kugenda ugaruka bitewe n'ibikorwa byo kwagura umuyoboro w'amashanyarazi hano mu mujyi wa Kigali, ndetse ntago ari mu mujyi wa Kigali, no mu nkengero z'umujyi wa Kigali hari nk'abaturage batuye mu karere ka Rubavu bavuga yuko naho umuriro wagiye. Abaturage batuye mu karere ka Kamonyi nabo basobanura ko umuriro wagiye. Bishenyi umuriro waragiye, Abanyagatare, Karangazi umuriro waragiye, uduce twinshi umuriro wagendaga ugaruka, ndetse aravuga yuko bamaze isaha yose batarabona umuriro w'amashanyarazi. Hari n'umuturage uvuga yuko inzu yiwe yahiye kubera ko umuriro wagiye ugaruka. Uyu muturage atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge ni uwa Kigali, akagari ni aka Nyabugogo. Avuga yuko ubwo umuriro wagendaga ugaruka inzu yiwe yaje gushya ihiramo abana batatu, kugeza izi saha ari mu marira n'agahinda. REG isobanura ko abantu nk'aba ngaba inzu zabo zishya bitewe n'uburangare babigizemo uruhari. Bavuga yuko iyo umuriro ugiye w'amashanyarazi uba ugomba kuhita ukupa nimba umuriro wawe nta bwirinzi ufite. Kandi ikindi REG ivuga yuko abenshi inzu zabo zikunda gushya bitewe n'abatekinisiye bazanye bakabesitarira nabi, ugasanga baje kuri cash power yawe bacuritse insinga, uri gucana umuriro w'ubuntu. Rero bino iyo umuriro ugenda ugaruka bituma bikora siriko inzu yawe igashya. REG rero isaba abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kujya bazana abatekinisiye babigize umwuga, ndetse umuriro wabo ukazajya uza ufite sesa, umuriro wabo ukazajya uza ufite ingano ugomba kuwuzaho. Rero iyo wanyuranyije insinga ugacana umuriro w'ubuntu, iyo umuriro uje rero ako kanya uhita ukora siriko, ugasanga inzu yawe irahiye, nawe ugasanga ubaye nk'uno muturage utuye mu karere ka Nyarugenge inzu yahiriyeho abana bagahiramo. REG irihanganisha umuryango wabuze abayo bitewe n'inkongi y'umuriro yabayeho, ariko bagiye gusuzuma ngo barebe koko nimba uyu mugore yaguraga umuriro cyangwa yacanaga umuriro w'ubuntu. Ese abatekinisiye bamwesitariye inzu yiwe ni bande, ni abahe? Nabo bakore iperereza bamenye amakuru nabo bari buze gutangaza. Ni mu gihe rero uyu mugore nibigaragara yuko atacanaga umuriro w'ubuntu, ari bwongere agasanirwa inzu agahabwa n'impozamarira bitewe n'ibyago yahuye nabyo. Bityo rero REG yongera kwibutsa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo batazahura n'inkongi y'umuriro nk'iyi ngiyi, kujya bazana abatekinisiye babigize umwuga bakaba aribo babesitarira inzu zabo. Ni itangazo rya Wasake rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yatangaje ko mu gihe iri kwagura imiyoboro y'amazi, amazi ari buze kubura mu turere dutatu tugiye kuvuga: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Kamonyi. Amazi araza kubura amasaha abiri yongere agaruke. Bityo rero Wasake yeseguye ku banyarwanda, cyangwa bayibwira abanyarwanda hakiri kare kugira ngo bavomere ibigega byabo. Rero amazi araza kubura mu masaha ashyira saa 8 z'umugoroba mu gihe bari kwagura imiyoboro y'amazi. Bivuze ngo abaturage barasabwa kuvoma amazi hakiri kare kugira ngo bataza kubura amazi. Wasake niyaripfanye yahise yishyuza abayibereyemo umwenda bafite ibirarane, yabasabye kwishyura amazi kugira ngo bakomeze kwagura imiyoboro y'amazi. Abakuriweho konteri zabo barasabwa kwishyura n'amande kugira ngo basubizwe konteri zabo. Ariko Wasake ivuga yuko abantu batishyurira amazi ku gihe bakarinda baza kubakuraho konteri zabo ntago ari byo. Bavuga ko baza kwaka amazi batakamba bayasaba bayashaka, ariko gasanga babuze ayo kwishyura amazi atari na menshi cyane. Ni mu gihe rero Wasake inatangaza ko igiye kuzana amazi ku muhanda, ubwo abaturage bazajya bakoresha ikarita bakavoma, kubera ko hari
abaturage benshi bamaze igihe barekarama ngo bajya kuvoma ku tuzu tw'amazi bakabura abantu bavomesha, ngo niyo bahaje bakabahasanga babaca amafaranga menshi cyane. Ngiyo amazi yagiye ngo babaca inote y'ijana kandi amazi bayaguraga igiceri cya veni. Rero bino wasake ikimara kubyumva yavuze ko igiye kuzana sisitemu y'amazi aho buri muturage wese azajya ajyana ikarita akajya kuvoma, zaba saa sita z'ijoro ukajyana ikarita ukayikozaho ukavoma. Bino rero wasake yavuze ko izabikora vuba kandi idatinze itangiye kugenda ibikoraho. Bityo rero wasake irasaba abantu bose babibereyemo umwenda ko bayishyura, ndetse mwishyura amazi twubake u Rwanda twifuza. Mwari muzi ko se ikigo REG, ikigo wasake ari ibigo bya leta?